Бұл ташта варманда вырдать бек. Ошыда шемше шәршінче вырдать. Туратсен битір хушкаланса кірсе, хевел ури ылдын сапаланы, шав йылдыр катересем куша шардарсах ярашы. Сухар шырши жабать, пыл шыршипе сывлаган чечексем пешил вылять, вадышын ахлатны бек хырык хыр магырать. Мэншін магырать был, е чын-чын жинахи, тәнжере яланах ырыба усаллық пур, илдет волдаштан, пур, таварать Алексей, эбона илтседе йылықны, ман ун биргидек илдес келмест. Эс итле, таварать сасы, ырлық күреседін болсасын, эдемлікшін дан кычари бек шун, шундарма херхенеден болсан, хывна шеллерін болсан, усаллық енне кашма пәр удымкына, каяла таврынма тебір пурныш кирлі. Анчах кутаранчен немінлі эдемеде тебір пурныш паман. Сазарды хевел шухалать, шилгына байланать, шавлать хылхара, керлеть, ундан шап шуры кадан бирге бетахынны амышы тухать, шуры тудурне каялла жихны, сынеде ытла шуранка. Лекшей, еп сана лайық эдем булма журатны. Амышы татах тем калать, анчах сымахисене шил бештерет, шил пыдарать. Алексей ун патнелле турдынать, тамахатланать те, варанса гаять. Кушне ужать выл, шире авсашапны чус матча, палланы хюше, хой еви. Анчах тәлегінчен хабаймаска, ырыба усал шинчен пәлдерне сымақсем, оншын хал ытлада бызык пәлдерішлі пулнын туйынать. Ыты чухне ахал сымақ кыначы. Шыванма әлгіржежеш, аппышы перседе шидірі. Ирхине тутлы жывыратында варатма шеллерім, шәребех буланы ешірні бүлдерімде. Мишесе кетхал, мэншін нигамда күрінмаст. Аппыжы барымман сывласа ячы. Еснуда, димкада ирех пушара кайрыш. Пушар? Варман шунать, тері аппыжы, шинсене машины сембех лешрыш. Инжетреи? Кундан бір шичі сағыры шухрымра деді. Алексей Петрович ангардинченех варман еннеллетін керчі. Унда да, кунда да хевел шуты гына. Курынмашке? Ара шиле пирінденченчке халық нумай кайры? Аршинсем юлмарыш пуль, херарымсембе вады веде бурялда, сетнер радиоба сыхатыма хыдарсақы барчы. Эй, тур-тур, кажалки шырық мен думенде. Алексей пәрхушы шуғыша путсадычы. Эс мана адыба кереше тупса бар, епте каям. Аппышы пашырханса юкре, ахлатры, аллыне сулгалары. Сансырда халықлық толды унда, трактор сем кайрыш, пужар машины сем кайрыш. Алексее итлетередені, хойынне шуғышлазағыны пулсан тывадех, ачаранақ шапласкер. Юратха аппышы абат шидерме әлгіржі, ату пужар лашы бегех хыбаланать. Бал энер шулчы пухма кайны шулпа хутры. Вармана кенечух ял херринчи шоссебе пужар машины иртнене асырхаре. Кабин ішінче ялдыр кывак шуды хыба-хыба сүнет. Шак машин зырбышне пылғандармалли таврара неменде сүсенмест. Чан сасиде шук, шинземде хевешсе чупмашы. Анчах херлі машина иртрішке, апла бузан пужар бурах. Ыштада бузан шунатех варман. Шел шивырса юлна. Ытлада ир анбаратыр десе, репродукторне кыларзағуны чеде, вахатрадыма әлгірне болзасын, халықпа бірлех каятшы. Бады варман ой херринченех пышланать. Шулланны шагасембе хурынсем, варенесем, вахатсыр шулшытықса бідернерен варман шап шарада пуш-пушах. Шәтсе каясынчен харамас хабыл, лесничество батне тухмада булдарать. Кундан пәрвуны вун билік шухрымри вармана аван білет, кунда кетю кетне, хымла жирлы, е кымба татма келне, әніне күлсе вода туртарны. Камби вара, кеди жүрені вырынсенче питехтен умайчы, шуры, е хура кырышсенешеш суйласататны. Ирдехне мари, халяв шынакым биде күрінмаст. Тавраллах шулжы, шулжы, шулжы. Урайынче чаштырдадать, пәр хәлхем бұлтыршеш, шитрі бара. Шип шапны бек түп түріп прачак, она шалдан да шала илзе кече. Варман сывлышы де тибе, вәри,
Вăл сухăр шаршипе тулсаларны. Шарбак чарсен сывлышта тивсе илмелле. Прачак айлымалла да анать, печак юханшив шынгыртадаган ширмасыне де керет. Анчах унта да типе, шив тумламеде юлман, шив тумламеде. Бат варман пәтреде бәтлех пушланчы. Хальдин тедем шаржи жапныне туйрыбыл. Васказа утныбе самаях ывынченде, ебе кеби шурымне шипшынзаларны. Анчах шинзем ништада курынмашы. Чарынса тұрса хитлері, ташта трактор керленебек туйынчы, шукмен, унын халхинче юн шавлать, шав-шавра хайы вырын сывланыде илденмест. Терезех пырады битесе де икіленчі выл шавсамантрах палгаса духаган тетеме асырхаре. Варманы шиенче выл хуп-хурах, шүлелі хабарнышем ситревленсе кабагарать, ундан шуралса гаять, хевеле хупласа хурать. Хевеле тиміржіла шинже хертне шап-шаврага питлехпек курынать. Выл тадах шарынсадычы, шинсемішта, мотор кірлениде илденмест, сазардығах пүшне шуғыш пырса шапыры. Каялла таврынмалла мари, чынласақта мен таваят кундавыл торпетшен, пушарвал харужы да улдавлы, хывна хубырласа илнине де сисместен. Энде йывышсем шадырдаса шунниде илденет, аялда пухынса южықне хурат едем үхлесех түбенелле вирхенсе хабарать. Каялла таврна сеген шуғыш, он пүшінчен тухмас хал, хой шабақта шунаган вырын патнелле тангышать. Ага тинех тебір прачак тубынче. Вармане суллаға енче шунать. Пат-пат ларса юлна юмансембе бадылны шагасем айынче чарышлықмен. Шамрык ебішсене вуд пәрін ғышын теприне шулса илет, бензин сапны бек шадырдатса жунашы. Шунаган чарышсенчен сабынаган хелхем шыретығынны шулчысене тиберце ярать. Шулым бісемдіріх домны комакинчен тиншеш шыранса тухаган хурчы пек юғать. Юғать, юғать, юғать. Юппи вара унталла да, кунталла да саланать, бәйі шеленбек шывать. Парачакне иге херрипеде трактор пулугебек сухаланы. Такшанақ сухаланы шав. Кассем жіне шулчысем тығын сатулны, шытса үсіне курык типсе хырны. Хыпса илме чухах. Алексей Петрович кив курыксене, шулчысене хырса, шулын тебіргенне ывытматытынчы. Хойде лайық ынланчыға, вуд каваршын ку шана эшежеш, вал ку вырындан сиксе кашмазан, тебір шырден сиксе кашать. Вара билемеде юнашарах. Каялла каяс шуғыш пұшыра сапсабек сырлать, балона манмадырыжать, удым хыщын удым, вуд кавардан сыхланма алсатухны йырансене тасадать, унда хайыр забать, керлесе шунаган пушар шине паха-паха илет. Шил улшынсан, сылдым енче бады варман, унда кеште-кеште шулшыдықын сатулны, ларза юлны шулчиземде бір есапнебе күшіменче хуралса пәдерінсе ларнын туйынашы. Шапла шил улшынсан бұл пәдет. Шанныбе бұл тарланы пит күшіне шылса илчі, аллы хойын тыдамак ернепек четрет. Темжін шақ самантыра унын пүшне хойне хаклас шуғыш пырза кече. Ағалішін марвыл, пызык заводым директоры, парти обкомен члене, Андрей Петрович ынат шыререн хисеплет. Анчах пушаршын кирекеплешін да пурперех. Вăл хойын сыдырла ішне давать. Ына чарма оста вайда кирле. Шав оспа вай эдемре кына, эдемре кына. Шак шухыш ына сазардық лапландарчы. Керешене ширепрех шулзады требыл, шинсем шидешче шидесе унгунда пахкаламары сапре, хырчы, сапре. Удым хыщын удым, малаллах, малаллах. Пулы жуда шитрейкен, шинзем керешесембех ына хиреш хабарашы, унбегех пужардан сухала запырахны йыранзене тасадашы. Шинзен сассине илсе, бұл тадақта баскарах ішлері, ундан кулсаячы. Мэншен кулнине хойде ынланаймары бұл,
Кайран жеш, парақса каяс деген шуғыша парақышланышын савындыне туйры. Вăл тасатса кайны бұрына тәллен шулшысем шунза тухрыш, пекереле хура кел бүлчеш, анчах прачак урлы будка бар, качаймаре. Савынса кайныскер, будка бар сүндерме келнешінсене хужусем парас келчіун, врендес келчі, анчах кутуем лемех сүнчі. Сансара хыйсен ішне білеші бізем, пуш шеклемесір ішлеші. Вармана үсме буншар шул кирлі. Пәрбір шаймак азырхан усыр полнепе мен чухлі халық тупребедет. Шуғышлары был кережіпе авыса сапнымай. Ике пушар машины шитре, пәрі анадаланза кайры, тепри прачакранах сирбетме бұшлары. Хал канмада юрать. Пилек шин пәршіре бұштарынчыш. Шавар чыппек имшерке келеткелі аржин Алексей Петровича аякран текре. Шалавары жунатсан курмасын им. Хальдин сылдым урин чәркушишым мейі бадынче пежерне туйры. Пюрнисене пежерте сүндерже. Сисменде. Шунса шатнышыдыге ача чышки пысыгыжех. Пухыннисем варманда шивжук кишинчен калашреш. Элекрех курыс хутма десе пәбелеген чыхут, хал курысы сене де яла илсе тухса худашы. Варман хурал шизем де хал ытла да канас пурынма вренсе кайреш. Шундарма шымыл, үстерме ебір. Варман улпычысем кунбегех аллы сене кутхышне тыса жүресен, малалла пужы аврелихте касаймы бір. Аллари аллабус мускаври мулран хакларахтене де хамыр варман сене шундарса педерсен тайганах вутта кайма тибет. Алексей Петрович бізем епле ослы калашнине итлесетачы. Хойын айван шуғышысенчен намыс пектуенче она. Бізене врентмеллейі, бізем пұрныш университетне бідерне. Кыштах Канадари, ыйтры бізем батне пырсатынышын, унын сыры кепки темише шерден шунзашытны. Ытлашы буттаған керер, хушрывыл, ундан курыр тезе шүрімне шавырса кыдартыры. Пилі култы шерден шунзашытны кеби шыдық вырында шунза хереліне үт курынать. Хойын пичеде хорымба хуралса петне, мыйық вырыны де хуп хурах. Кундавыл пушлық булас, хал хойын шыннысене пықса шавырнать. Аку палламан юлдашта шунматыдынны, тері хый башка аржин. Ну, теленче пырсатыны. Алексей Петрович хырах күшне шурилне аржинна тюрех палласа илче. Таксибе шубашкардан пірле килнескер, пиче күші хуралны болсан да, кепкадықынны болсан да палласа илче. Ман шыла варжа шытны, эппишсе кайман, аптрамастыпха. Апла юрать. Пужары мінрен духны, ытры каллех хый башка аржин, йылдах кукшаланса кайныскер. Кам білет, милисізем чупкалашы хал. Шапла жабыл, хывын шунсан, пілме тұрышадын, патшалық тупришін, тұрышаган жукка, хые хуравлары, хый башки. Шырле духны теші, хушса хучы, күшне шуры илни. Энержеш, спиридун петересем кундан бұт туртарса духны, немен пушары де бұлманун чух. Машинысем багысене пушатса, шықалевіштерчеш. Весем каллех керешесем дытреш, каллех прачака тасатма дытынчеш. Мунчарибек шабаган шырықран, тата тедем шытныран пуш шавырнать, пуш мимине темінле тетре карса илне. Кеш веш түнзе каясран Алексей Петрович кереше авришине таянсадырать. Ыттысемде хавшашы икен, біземде сывлыш шавырашы. Кушне шуры илне аржин, пәреге хутта ирте-ирте кайры, кежех пулышу шидеттезе шандаржы. Анчах пулышма келегенсем пулмареш. Мотор сасыне илцесінех, каллех пушар машинисем шитреш пулидезе шуғышлары Алексей Петрович. Шукмен пулышу келне. Автомашинын ура пускачишине хабарсатына аржин хулын саспа кышкарчы. Юнда базем, канма кайыр, көк вартыла пире ширеплетсе баны. Кышкараганны тап-таза костюмба хватлы да тереклі кілеткелескер. Бұл елдах урықтен черен келнешін бек туйынать. Камгу, үйтре Алексей Петрович, хый башка аржинран. Гвардейс колхоз председателі, колхозы пызык бізен, шинзем нумай, хал пирензірек сүндерзе бітереші. Ундан кебине хабарца кукша бішне шылза илжі.
Унын кагареде, хыремеде, хуп-хурада шырашымба үсселарны. Пужар пража курлы кашмаре. Анча хал йывеш вуллисем, тунгада тымаресем, шыра дедем кыларса жүнчеш. Візіне сүндермеде пайдах термешмеллеға. Юндабасем пәржіре бұғынмадыдынчеш. Алексей Петровичта візем патнерек пырсадычы. Пұрбірех шығал патенчен каяшышке, пушар машинисем таврна сада кетре был шүк кецейлей мере, тень урық шыре кайреш. Шурилне кушла аршин хашказа чупса жетре, ундан пюрнибе тілле-тілле шынсене шутлабышлары, тем тухмаре булас тадақ шутлары, шүтмар, шетсе юлмада шунса каймада булдарны. Ундан сасардык Алексей Петрович патне бычы. Эскам, эс ыштан, тесі ыйтреде шамкине піргіліндерчі. Ундан херарымла аллыбе пешіне шарт шапры. Вот талабуш, так себе пірде кілдімірбет. Мэншін дедіп маншын ытлашы дұғад, епле күнтале кірір. Пужар сүндерме кілдім. Шунат де прачаға тасатмабышларым, ундан эсер житрер. Вал эбір шидетченех мен жүхле сирбетсе тухны. Худшынчы каллех, хайбашки. Пире пулышре, тавақ сана уншын. Эсир председатель буладыри, ытре Алексей Петрович. Шук, бригадир. Ундан ыттысем едіне шаврынчы. Лесничествона духат пырхал, машина унда булма кирле. Кереше пурта етна жінсем хуллен тапранчыш. Пужар хыша юлчы, унда хал ытты жінсен сасисем яныращы. Юндаба, каллех Алексее энебе буд кайса сутны аса келчі. Тень шак жінсенчен хожа бірі она астават те буле, анчах ачаран жін улшыначке. Юндабаран аплайесир, ыйтрывал бригадирдан. Ундан, крахвине ингене пілмесір езір, бригадир кулсаячы. Ма пілмес піледеп, сывахи был, пурынади. Сывах, мен булдырына, килди эшне хелне хыех пыштарать. Был Алексей Петровича пәрден бір күшепе параласа пықре. Таксирех эпсире ышта курны житесе пышашы мірзе бытым. Халяк аса илдем, карда юбизем, илсе бұрса сутны чезір. Тептерес, теленчі Алексей Петрович, эсир уначи марбуль, ачы-бычы пурчы візен, бригадир шишсех кулсаячы. Візенчен пәрі эбінде чи аслы Павел ятлы. Павел? Он бек яда астумас, Алексей. Леш эвакуации ергебе келіне майран ачызем болсан гына, кәшіннесемде сывақ бұл. Сывақ мен анжақ пәрі де юнда барамар. Кәшін емаге медсестра, тепри учительница, шәлі трактор заводен чәйшледікен. Унчухне шубашкара шәллен шуралны күнне уявлама кайнымен. Пурде эдем бүлжеш, тере Павел. Эпшеш яладырса юлдым, онсыртран денебек. Міншін онсыртран. Павелсен аша амеже можай скра бұрынны икен. Ашыбе амеже де учительзем бұлны. Бұл паллаха, ача-бача ытларах ашы амешін ішне ымсанать. Павылында учитель булас келнемен, анчах шыби урықларақ сиксе духны. Аслыне әмірех евырдарах легет, тере Алексей Петрович. Манын иге пичеде фронтра вилчеш. Мен галасы, пурныше унчухне евырченде, килешре Павел. Эшлегене анне гына булны, эбир таватын, тават сымырда шерши чепписембек, шавара карсан үпке курынать. Эвакуацибе килнедесе колхоз пулышатчы. Атту лесничество патнелле утнымай сисмезрех теттемлене бұшлары. Алексей Петрович малдан таврана тедем хопырласа илнедесе шутлатчы. Шукмен, каш пулать, вал халданах кайса житре, пәдем шымшаге зурать, тагам хенене дейін. Пыре ялт типселарны, шыварда хертне хайыр, чатма шук шивежес келет. Пәрбір машины жинелар мазыр, киледе шидесін туын мас халына. Візем лесничество батне жидеймереш, шул жинче машина тел пульче. Бұл евішсем хушшебе азаплын шавырынны хушыра Алексей Петрович түзеймере, шаржине канмаларжы. Юндабазем пурттисене, керешисене кусов ашне барахашы, ураба жине пуса хабарсаларашы. Унын шаржине выртсаканас келче. Юлашки войне пухса шекленче был, ураба жине пуса кузов херринчен ярсатытре. Юндабасем был ывынса щитнене ситреш пулас, иккен бишен унын аллинчен шулсатытреш.
Опа, тере Павел, Алексея хабарма булышса. Шучырға вырын барышынна, эй, шофер, тапрандымыр. Тапранчыш. Варман тетемленсех бычы. Шофер фаризене шутре. Йывыш турачызем машина жүречіне, кузовне чыре-чыре илчыш. Малдалара канюсем кышкырзах бычыш. Пешкенер, турат шабать. Шыхалех тухачы автомашина. Анчах шул юпинче фаризене шутны уастырать. Юндабасен машине фаризене де моторне де сүнгерче. Юлдашсем илденче теттемри сас. Утмалдыватымыш кварталда варман жунать. Алексей Петрович пушне калашакан шын енне шавырчы. Сасси ташта илтнескер, палланыскер бек туйынчы. Терес, Пуговкин. Варман сөмлекенче унын шап шуры кепи балырать, шаннызене чавза таранах тавырзағуны. Юлдашсем, Пуговкин аллине шүреллешіклері. Варман халық буянлығы, валхал пызы хырушлықра, утмалдабатымыш кварталда егер жүрчі бұр, онда ачасын бекер арымсен пурныжы хырушлықра. Сунаршы сен шүртне де манармар. Хушса хучы кузыфран тағышы барахыех кулзаячы. Ку шүрт бірге районда хонасен шүрчі тузағуны теген сасқура жүрет. Кунда района келіне чи пысы хонасене ешіна шеймеш. Ешіна шеде пуледе анчах варман шулебе унда жидечен туғасынчен тухманны. Унда шинзене ядым, бізем де паян күнебек пужар сүндерне. Бір ирденбе абат шимен, терек аллех тағышы. Пуговкин самантаға аптраза юкре шинзене де керхенчі булас. Кам кунда асли, сазардық ширіппен итребал. Бір хамыр парамататна ыттысене яр, кышкырчы хыйбашка аржин. Уразене сәдіреймес бір. Бір курайондан мар, тен пирен хамырын сурын бармане шунать, худшынчы яныраблысас. Тузымзем. Пуговкинын сасы тархасланы бекрех тухры. Вармане хамырын. Пушарба керешеген комиссия председателі болнымай сирден тархасласа айдадып, кайыр сүндерме, онда егер жемье, онда варман хучалыке уды хадырлесе долдарны. Пушара келеген зене чималдан сире пулышма ярадып. Алексей Петрович хойне Пуговкин палласран шикленсе пушне пышкыртселарчы. Ажамырзем, каймалла буль, тере хуллен Павел. Егер жіне сурмалла жеш, тере каллех хой башкар жин. Пірреміш браконьер был хой, шүрші ереде шулымбақ шумса кайдыр. Пуговкин шарламаре. Тедембе тада хорымбақ уралса бәтнешінзем, ирден пушлаза кашен пужар сүндернескерзем, негамата пахынас шүккіне онланчы пулас был. Хойсен көмілі шабрынсан, хойсен чуне хистезен гына кайма бұлдара шебесем. Бұл хойен уаз, тават шырды хырпатне шабрынса утыры, шынсене урық шиллендерес демері булас. Ундан фаринеде сүндерселардыры. Пач тәттем бұлзаларшы варманда, курынаган евішсемде пачақ шухалчыш. Кузовра шинзем пашал-пашал паттебі жереші, пәрі каясте, тепри хирешлет, тепри шичі хутласы мақсембе, вармана чырдеген шаймақсембе ятлажад, шүреші пирус пасырландарса. Ачамырзем, каймалла бұл, тере Павел, ют шыршы вармане мар, хамырын чуначке. Хиреш чінеген пулмары, сүндерме кайма шурашрыш курынат. Леш хойбашка аржин хальдалдах урыхла кышкыржы. Санюк, тапран, ыбынны шинчен егір батне ерехішме каяр. Ондан хойех кулсаячы. Пулат те жаведем, шуғыштары Алексей Петрович. Иге бешеде шеп-шевер. Алексей Петрович вармандан тухны жухне ирченде. Пушарне шүржір ирсен гына сүндергелесе підерчіш. Егір шүрші патне шарметтерше шидеймері. Пәр уды кабане шунса кайры, шылаймарыш. Шинзем бішіне пілзен юратха егір арыме абат шидерсе чейіштерже. Илем-тилембек келет апранчы Алексей Петрович. Варман ушлан кене шитнешіре хевел духре. Таврара каллех лапка шуда. Варман да шунмаст, эшлесе халдан гайны шинсемде тешарылзан машы. Кепинчен, шүшінчен, пәдім кілет керен тедем шаржи түсмелле маршабат. Хире духны ғышын, ку шаржы уйрымынақ сісенет. Варман хіргіне суғаласа те ыраш, те керхетул ақсақы варны. Калжи чәлдер-чәлдер шеш шаткаланы да,
ун жіне пат-пат сывлы мүкне. Шак кәлбек вәрі шаршинче кальчи епле шатма пәлнеші. Кашни йывыш, кашни шешке бұрынашын, бұрнышын керешет. Шул херребек сәлі улмуризем ларашы. Шумыр шуса хуратман бізіне, шаванба тухаган кебелайынче, ылтын шывебе сарланы бек сап-сары ларашы, сап-сары. Вармандан тухаган шул шағалех илсе шидерет. Бұл керешепе оса сапмалық тусанба тулныскер, сухаланы хир урлы янгах курынса бұрдат. Пәр шәрде гына пырынат выл, унда пәве бұр. Шахал йывышсем айне путны, йымразем, шемірсем, чиесембе улмушизем, шинзем шабарзатыныран бұлі сипсімізех. Унда-гунда курынаган хурынсем сарална да шурмалла денебек шулчизене тықса пітерне. Алексей Петрович кереше аврежине таянса тавралыға тінкерчі. Шаралны варман сайра шытны керкалчи улмуризем. Варжа дұқсасын икемі шулнех ку уйравыл сүре-сүрене ағада туны, шырылми купаланы, кәлдеде туртарны, авын шапны. Ку уя ялшыннысем чәреп уедетчіш. Ядынчен теленмелех шук, варман касадуны уйвыл, элек чәрепеде кашкереде чупны бұлында, шабақта, шәрі хойде кыштақ чәрепе аса илдерет, хутлансаларны чәреппек темескеллерек был. Шакире сүрене тухна чәпірреміш худ, шавжулах куйере сухаласа шырылмилардны. Унын ури пусман хир юлман шахалде. Хал унданба батыр жул иртне пулсасында, кунда тар юхтарныне де, пулук йыбырышне де манман. Шук манман. Пәрреміш худ сүрене тухна шулхине был буникке пусначы. Шавы шулхине лажасемде чымырчы, эшлесіде ачашын каламашық пызык савынышчы. Барша чарынна шулхине колхоз унчухне чилай хавшанычы, абат шименнебе лажасем аран-аран хел кашкаларыш. Шыммибе тирігіна чебесен. Шкул прахны ачасем чымырдарахта лайхрах лажасене суйласа підернеченде, онавалли начаркада курбун сымсаллы шурка гына юлнычы. Аран-аран шеш уткалачы был. Кайран ак шагында хал Алексей Таракан шул херринче турдарах үксебілнечі был. Ак шагындах варым шилхеллі тебірлаши чуман кавырлинчі. Колхоза кене чухпаны да вадылсақ кайныскерчі. Яжы велашин урықларақ болны бұледе, анчақ бұрде Гаврил кедесечінетчіш. Шав ятпа йығырзан кешензех пырачы ғой. Унында шыммибе диреконачыде шабах эже хынықныранжи Гаврилка түзімдерекчі. Ах, шурка, дере Алексей Петрович. Валгунхине Алексей мәнбуриде више шавырым жеш тума әлгернечі. Пичеври шурка тағыннычыде шереті жырылза аннычы. Она бұлы жастезе чәлбірне вжерцех туртнычы Алексей. Чәтіретшіде турдын зазывлачы лаша. Ундан хомыт пиявне салтнычы, таварзақ табырақнычы, хүререн туртса шеклеме булышнычы, шурка пәреге хучен пүшне сулла-сулла илнечіде, сымзинчен кабакланаган юн тапсаннычы. Хубынман күйші патранчык ченде. Ажазымбе канашлагаланы хыщын яла вылых тухтырне чынме кайнычы Алексей. Хырах алылы хеведер кушми усалкымылы да куштанскерчі жав. Билсе выртны лашана пахны-бахманах Алексее хыдырсадықнычы был. Эс йывыр эшпе білерне она, сымзинчен пуш аврибе шапны, ответы тарабепсана, врендем вылыхла пахма. Лажи бышса билне, ширеппен датса хунычы сетнер, мен кышкаражанес, самса шиве, вылых тухтары сетнере позырландара бышланычы, мен біленес, эс малдан она касабых, яныранычы ытты ачазем. Шуркына ураба жіне аран-аран хабарткаласа хурса чық фермине тиесі кайнычы Алексей. Кунда лажа дире сүдернечі хведір күшми. Бұл пәрден бір алдыне улбут бек кәсіне чіксе пықсатыратшы, ерек шыржи. Шабачы хыйынчен. Юратха чық пағаган пылаги лажа урисіне тытма пулышкаланычы. Білерме піледен, тирсіме пілместен, ма кастарадын, шыдардын бәтире. Ятлашачы былық тухтыры. Ыдағал күрендернерен чүні күтсек шетне чуын.
Шып шап вахытра шутланы чывыл, ялдан әмірліхех тұқса кайма. Кунда еден пулаймастын, кунда алли пыране күрендерет. Херехті ватымы шулда күчәріп уйне пәдемпех сілякнычы. Вырма килерен валесебанычы де візене пәр гектар жүрілекнічі булас. Шарықчы күнезем, хавыртрақ пәдересезе шырледе вырачыш. Алзы пизем шиш садухнычы Алексейін шабах вырмалла. Варманда вара шәребех кашкырсем үлечіш, херарымсем хомылда чырде-чырде бұғачыш, анчақ шудыда хыратмасшы візене пұрбірех хойсен чуна жүшендереген юррине тұсачыш. Шул херринченех сухаласа парахны касы ошынчен пәрпәчік кайык біркенсе тухриде түбенелле парлаттарза хабарчы. Шуначы сене епле сулгаланынченех кут тари пулныне палласа илчі Алексей. Ундан тадах те прижекленчі. Валда хуллен картлашказем туса юлдажы патнелле шулдытре. Тарисем кайманха, оша кергунне барама бырать, шуғыштары Алексей Петрович. Сазардық түбере юры янраса кайры. Шүлде пынчыбе курынаган кайык шүргүннехи ебір шырандаратмен кеббе. Шырықпа шүрылса петне типселарны шәршінче пурныш шенерен пушланнын туйынать. Шапла, тари юрребе пурныш шенерен пушланнын туйынать. Віземшке шүргүнне күлеген кайыксем. Візен кебби чырене шулсадытре. Мәнле пысык телей был, шәршінче пурнасы мәнле пысык телей. Ялбатне шивхардымай, колхоз сажы шинче кураксем явынныне курчы Алексей. Візем де шавласа кышкырашашы. Шүргүнне пірреміш худ вешсегілне чухнехи бек савынашы хойзем. Тен чындасақ, тенчене темінле телей келет. Шын сисместе бұлына, кайықсем шүлде бешеші, візем пурнеде курашы, тада сиземеде байларақ візен. Унда-гунда пүрт майрагизенчен тедем есырланат. Кардишсенче авдазем шарлаттарса авадашы. Візем ирек деген кайықсем, ахалден мар бұлі, шәр жінче пірден-пір авдан тарса юлсасын, тул шудыла дехтеші. Димыба лиді шевырашы бұласға, варанны паллы жук. Алексей картлашка жинеларчы, артыне ғывре, ывынны ури шемшелсе, ваткылана бұшланыне туйрывыл, бара аран-аран шекленсе хүшшегечі. Худсем жинче вырдаган телеграммана азырғары был, тюрех динаран дезе шуғышлары, шукмен, заводран. Аялда заводын главный инженерин хужамачы бур, Кресалов. Был телеграммана ушыре, шитчемеш числара халық контроль комитечін ларебе булать, ЗПТ, пире иксемереде ченеші, ТЧК, колхоз валли ыран тывады тонна арматур валли тимер осатадып, ТЧК, Кресалов. Иксемереде ченеші, тебір худ буласа тухревыл, ундан тюрех шуғыш пырса кече. Сетнер шахалте цехлардашын, малданах он бірге ачалла шуғыш кына дезе шутланычы Алексей. Илзе пырахны оборудовани вәршінех кыткызақ тамар. Эш туғышлығы пәчекенде анчақ прессем ширеп хыватлы. Вал худ илсех цех епле пуласыне шутламалар асшынчы. Самандыға ывынны ядаштағайса жухальчы. Вал ручкына тытрешеш, сазардық пишсе херелне шәвер пүрні ыратса гайры. Бұғыт бұрға, шуғышлары был хывыннамай. Үшенсе шитне шымшаге она вырын шине түндерсе ячы. Вал шавындақ вилнебек шивырса гайры. Киве кровать пружинесем чареклетні жеш, сапка юррибек аса кірсе юлчы. Аслади аватныбе баранчы Алексей Петрович. Вал шуллахибек борымын, пірре байланса, тепре ебашланса кемсір дедет. Саманды халапланат кына каллех кірлеметі дынат. Шил кассын тавылланса берет. Урамри ембратурачысем кеш-веш хушылса анас пексилленеші, шулчысем тадыла-тадыла сирбенеші, шавлать кына шандалык. Сазардык тавралых персамантлыха пәдембе хуралса, хуплансаларчы, чарусыр, шил, тенче тусанне шахале хуса келчі булмалла нименде күрінмаст. Шишім шишні де тавралыха херетсешеш мүтледе илет. Ундан сазардык шил давыл тамальчы, тавралых қыштақ шудала бұшлары.
Шишем Диман пүрчі шуменчалараган телевизор антеннишине ятлацаанчы, аслади пуш тюбинчех бұрымында шірек ісрендерсе аватре. Шавғушырақ шумер пәрчісем хүш атыррине пат-табат туза юкреш, ундан шумыр жузаяшы. Аслади аватмасырен шумыр байланзақ бычы. Кежех юхтармаллах чашлатара бұшлары. Кайры бара шумыр ахырса. Алексей Петрович тұрзаларчы, шишім шишнене, шумыр шуныне сынаре, хойышне байхал керзе пыныне туйры. Пилге ыратныде иртреун. Вырынын пишсек айны аллиде ытлашы сурмаст. Чун ырады весене шумыр шуза тасатнын туйынать. Тул шудибек, тari юррибек шыне шанчык шурала чірере. Хай тунсықласа әмітленне пурнышы де, шене пурнышы, нихышан тамар, паяндан пышланнан туйынатына. Тулда шумыр чашлаттарать, бұл типсе шунсаларны, типсе шурылса петне, таван шыре шыбарать.